Waba uzi stade 10 za mbere mu nziza zizakira igikombe cy'isi umwaka wa 2026? Kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera Mexique ukagenda ukagera Canada, igikombe cy'isi 2026 cya FIFA kigiye kuba icya mbere mu bikorwa by'amateka ya football cyangwa se umupira w'amaguru, kuko ubu noneho kizagira mu bihugu bitatu. Ariko izi nizo stade zimwe mu nziza za mbere zizakira iki gikombe, na buri kimwe cyose wakenera kuzimenyaho. Kubera iki zahiswemo uyu mwaka ni FIFA 2026? Nuko kubera ko iki gikombe cya FIFA 2026 kigiye kuba icya mbere kinini, ni ukuvuga mu mateka, kubera ko mu irushanwa kizatugezaho imikino 104. Igikombe kizashyira abakinyi, abafana n'imijyi izakira iki gikombe ku itara rinini cyane cyane mu maso y'abantu y'abatuye isi. Guturuka muri Mexique kugera New Jersey, inzira igana kuri finale. Ariko nk'uko tubizi, imikino izatangira mu kwa gatandatu tariki 11. Tuzazamuka tugana finale kuri stade ya MetLife cyangwa se MetLife Stadium, niyo ureba ku ifoto iherereye East Rutherford, New Jersey, aho ni ku itariki 19 z'ukwa karindwi kuri finale nyine. Amatsinda 48 azakina, 16 muri stade zaturanyijwe zizerekana imico itandukanye, inyubako ndetse z'agatangaza mu mijyi yazo ziherereyemo. Duturuke muri Mexique, irazwi cyane ni Estadio Azteca, igizwe n'ibyuma, ibirahuri by'akataraboneka, Estadio BBVA. Kuzagenda tukagera muri Canada, BMO Field. Indani muri aya stade reka tuyarebemo. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nge nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa, mukore subscribe. Muri iyi mikino izaranga igikombe cy'isi, stade zihagaze nk'ibitangaza mu bwubatsi, dore ko zizaba ari urwambariro muri siporo muri iki gihe. Iyoboye ni AT&T Stadium, Arlington, Texas, niho iherereye. Iherutse gushyirwa ku mwanya wa mbere nk'ahantu hazakira igikombe cy'isi 2026 heza hambere n'abasesenguzi ndetse n'inzobere kuri live football tickets. Ariko izwi cyane kubera ubudasa bwayo mu buryo iteye, igisenge cyifunga cyifungura, uburyo iteye ubwayo ubwabyo ni yindi nkuru. Capacity ni 94, inkuta zayo zuzuye ibirahuri, ni ibidasiba kubera ibitangaza mu maso ya benshi bayireba. Ni imwe muri stade zerekana ubwubatsi bugezweho, ariko iyo ishobora kutazagutangaza nka stade ya Estadio Azteca iherereye muri Mexique. Iyo niyo izakira batatu ba mbere mu bazafungura igikombe cy'isi. Abareba umukino iyo bari muri stade baba bareba neza, byose babireba mu bibera mu kibuga neza cyane, nta kibahuma amaso. Nyine ni ukubera ukuntu iteye. Niyo uhagaze imbere yayo urayibona. Stade ifite igisenge cy'uruziga gikora impeta. Ibyuma bya rutura byashyizwe kuri stade ubwo biteguraga irushanwa ry'I1970. Ibyuma bikinga izuba abafana, ikibuga aho kiba cyitegeye izuba cyo. Ariko ku rundi ruhande, Estadio Akron iherereye Zapopan muri Mexique. Nanone iyi yo isanzwe izwi nka stade y'ikirunga. Ikimeze nk'agasozi gatwikiwe n'ubwatsi guhera mu nda y'isi, kagahura n'ibyo hejuru bigize stade, ikagira igisenge cy'umweru nk'amata gitwikiye stade. Wenda ntawe uzi impamvu bayubatse gutya, gusa ibi bigaragaza uburyo abubatsi bahambaye bashobora kwisanisha n'imiterere y'isi karemano. Guturuka muri Arlington kugera muri Atlanta, izi nizo stade 10 zizakira igikombe cy'isi 2026. Ku mwanya wa mbere tuhasanga AT&T Stadium, ku mwanya wa kabiri MetLife Stadium, ku mwanya wa gatatu Estadio Azteca, ku mwanya wa kane Mercedes-Benz Stadium, ku mwanya wa gatanu SoFi Stadium, ku mwanya wa gatandatu NRG Stadium,
ku mwanya wa karindwi niho dusanga Gillette Stadium, ku mwanya wa munani Levi's Stadium, ku mwanya wa cyenda Hard Rock, ku mwanya wa 10 hagasoza Estadio Akron iherereye Zapopan, Mexique. Tumaze kuvuga kuri stade enye, reka tuvuge kuri 6 zisigaye. Umwaka urimo igikombe cy'isi kinini wagize. Amatsinda ni 48. Muzo twanamaze kuvugaho ariko twakongeraho utuntu duke. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo AT&T Stadium iri Arlington, Texas. Ni stade nini ku buryo igishushanyo cya Statue of Liberty cyakwiramo indani bagafunga. Twibutse Statue of Liberty ni igishushanyo kireshya na metero 92 n'ibice 99, hafi 93 ni metero. Uvuye hasi ku butaka bwo kuzagenda ukagera ku itoroshi hejuru ryacyo. Ariko AT&T Stadium ni nayo ifite ibiteleviziyo binini bya video ku isi bigaragara hejuru hagati mu kibuga. Mu gikombe cy'isi izakira semifinale, ku buryo mu gikombe cy'isi izanahindurwa izina ikitwa Dallas Stadium. Nuko ni na gutyo igiye gutwara angana na miliyoni 295 z'amadolari y'Amerika yo kuyisana, ku buryo na tapi yayo byitezwe ko izashyirwa mu bucaca bw'imeza kamere. Ni systeme yabwo birumvikana. Ariko nta gitangaza kiri hariya cyabura cyane muri stade ya MetLife cyangwa se MetLife, East Rutherford, New Jersey, kuko iyi niyo izakira finale y'igikombe cy'isi 2026. Bizaba ari tariki 19 z'ukwa karindwi. Ni imwe muri stade nkeya zimeze nkaho ari wabo w'amakipe abiri ya NFL ariyo Giants na Jets. Ariko igisekeje igice cy'inyuma cy'iyi stade ni ukuntu kigizwe n'ibikoresho birimo aluminum, ku buryo stade uba ubona ihinduranya amabara cyane, ko ibikoresho byaka amabara atandukanye. Nyine ibyo bikoresho SoFi Stadium Inglewood ni indi stade itangaje twavuga. Ifite ecran ya Infinity yakozwe na Samsung, ikagira igiteleviziyo cy'amashusho kigaragara impande zombi, kigaragara bidasanzwe mu buryo bunini hejuru y'ikibuga. Igisenge cyayo ni nka canopy ibonerana, ihora ifunguye ngo irebe ko umuyaga uturuka mu nyanja ukomeza gukonjesha abafana baba bashyushye bafana, ariko nanone ibarinda imvura n'izuba, cyangwa se kibarinda imvura n'izuba. Twongera tukavuga indi stade idasanzwe, Mercedes-Benz Stadium muri Atlanta. Yitegereze stade iri ku rwego rwo hejuru rwa tekinoloji. Icyitwa igisenge cyo mu bwoko bwa pinwheel, igisenge cyifunga kinifungura kizwi n'amababa 8 cyangwa se ibibaba binini bya rutura, yose yifunga akanafunguka mu buryo bumeze nk'ijisho rya kamera. Indani harimo igiteleviziyo cya rutura, ushobora kureba umuzenguruko wose. Dogere 360 niyo body nini cyane mu bwoko bwayo ku isi. Iyi stade izakira semifinale. I Houston hari stade ya NRC, aho ni muri Texas. Turacyari muri Amerika. Niyo stade ya mbere ya NFL yubatswe igisenge cyifunga kinifungura, yamenyekanye cyane ku izina Bullpen. Irihariye ku buryo yubakiwe imikino y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwo hejuru, ndetse n'imurika ry'ibimasa n'inka muri rusange. Stade ya Gillette iherutse no kuvugururwa bikomeye ku buryo ifite umunara mu ya mbere miremire ku isi. Iyo uriho uba witegeye neza Boston. Ariko kandi Stade Levi's Stadium y'i Santa Clara ifatwa nka stade ifite tekinoloji iteye imbere ku isi. Urimo indani ibishobora kuguha internet igenda kuri gigabyte 40 kuri buri segonda. Ifite pano soleil cyangwa se ibyuma bihindura ingufu z'imirasire y'izuba mu amashanyarazi zigera ku 1000. Igisenge cyayo kingana na metero kare 27,000 gisa icyatsi, kubera ko giteyeho ibihingwa gakondo biboneka muri ako gace.
Mbere yo kwerekera muri stade za Mexique, dufite stade Hard Rock Stadium iri Miami. Ushaka kuryoshya erekera hano rwose. Irenze kuba stade, ifite ikibuga n'imihanda ikinirwaho amwe mu marushanwa yo gutwara imodoka nka Formula 1. Imihanda izenguruka ikibuga mu buryo bupimye neza. Ishobora gukinirwaho tennis. Ifite igisenge gishobora gutanga igicucu kuri 92% by'abafana ku buryo ikibuga cyo kiguma gifunguye. Muri Mexique ariko hari Estadio Azteca, wayifata nka katedrale ya football cyangwa se umupira w'amaguru. Mu 2026 izahinduka stade ya mbere mu mateka izaba yakiriye match 3 zifungura igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cy'1970 muri 86, 2026 nanone ejo bundi. Aha niho Pele, abarimo Maradona bakoreye amateka tutigeze twibagirwa na rimwe abakunda umupira w'amaguru. Ariko hari ingorane. Stade ni stade yicaye kuri fite zirenga 7200 hejuru y'inyanja, ku buryo umwuka uba ari muto cyane muri stade, ndetse ahubwo umupira ukaba ugenda wirukanka cyane muri yo, ibintu bitera ubwoba cyane abakinnyi bayisura bwa mbere. Mexique tuzakinira noneho no muri Estadio Akron, stade nziza kandi ifite uko igaragara bisa nka nature. Uyirebye neza imeze nk'ikirunga kiri kuruka, ku buryo ahubwo inafite igicu cy'umweru hejuru yayo gihora kireremba. Impande yayo ifite ikimeze nk'agasozi gasa nk'icyatsi kuko kuzuye ibyatsi. Stade ya mbere yashyizwemo icyitwa sensory room, icyumba gishyirwamo abafana bose bagizweho ingaruka n'ibibazo bituruka ku rusaku iyo umupira uri kuba. Ariko nanone ibiganiro byacu byo biracyaza. Wifuza kumpa ibitekerezo ku nsanganyamatsiko nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nimero ya WhatsApp ngiyo 0788221130, ndetse email yacu yo ni montagne@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimira ko mujya kuri Theatre Montagne Rwanda. Ikiganiro natugisoreje cy'uyu munsi. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi, kuko biraje vuba. Nanjye ndashyiramo agatege ndushe kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Kugira uri cyanyu ahagana iburyo hariho ibindi biganiro wareba birenga 500. Mu birebere rwose, mwibuke mu subscribe birihutirwa.